apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umano kano ti may sa border tayo. Nina, bakit? Ay nawaw, kano. Inton Lunes. Na, apay asika ti kinasarita na. Apay asaan ang nagdiretso kanyak. Isyong arod nga ibagbagakan ka tapno amom. Tapno updated ka mata. Ay saan na mabalinti kasta? Siyak nga rod ti landlady. Apay kit din asika ti pangibaghan na. Oo na yun na bakit? Agraman tayo ta abanag. Big deal launay kan ka. Una, tawan bibiyang mo iti day ta apaabangan, Jeffrey. Kasano kumasumango dakin ka? Kat kabutang da kamot nga rod. Apay ko mga butang da kanyak. Sa anak mo't amang mangan iti tao. Daytang iwat mo pasmado ti makagapo. Di mo mutag tipel. Iso dayta. Kabutang da ka ti amin. Ibagam iti day ta Joel, tasyak ti kasarita na. Saan ka tasika? Wala. No kaya't napay ti sumangugan ka. Ay nawaw, saan asyak ti pagpungpung tutam, Jeffrey? Nakapasyar kayong mat dito'y pag-abangak nanang. Anya ti umayo ibaga. Imawag ni Antim Nina kanyak iti kalman anak ko. Kat, Bakanti ka no ti may sa akwarto iti boarding house apapaabangan na. anya kumaitano bakante nanang. Adamat ti abangan tayo apag naadak. Ti kayat ko kat umakar ka ijay anak ko. Ay nawaw, jak kayat tiag naad ijay nanang. Adayo amay mayat ijay nalawlawa kan simintado. Basta, dituyak laangan nanang. Di mo man ipilit ti kayat mo si Karot. Noan niya ti imbagak, isaw ti aramidam. Amo yung mati ugali ni auntie. Pasmado tingiwat na kung nadagiti kakasinsin ko anagabang iti papaabangan na abalay. Anyat amu tayo ngay. Ano saklatan dito'y nanang? Uray adayo. At least, adatal na ti panunot ko. Pangaaseng tadi mo ipilit ti kayat mo, Rot. Kayat mo man kan saan, umakar ka ijay. Anya? Nagnaad kayo iti balay apapaabangan ni Auntie Nena idi. Saan ka di kasinsin? Uwan kasinseng. Awan pa'y 2 bulan may, kat pimanaw kami. Api anang saludsud mo, kasinseng. Wen tati kayat ni nanang kat agnaadak ijay. Ay nawaw, agpanunot kay ti mamin ribaw, kasinseng. Ipilit mat nga rod ni nanang. Saan na sigurong ammo ti aramin ti kamsa na Ammom ka day. Idi da kami tinagnad ijay. Biggatan agtuk-tuk-tuk na antinena. Anya? Uwan kasinseng. Ti kaya masapa amariing dagiti burdars. Natangsay, nangruna ka dagiti kaanakan na. Disturbo mat nga rod ano kasta? Pudno launay kasinseng. Nagadupay ti dildilaw na day jay Sapataws, badaw, buok, sidakin amin ang. Nakabutbuteng talaga ti agnaad ijay. Nakunambay kasinseng. Ura agbaybayad kay ti abang. Katkas jay latta ti trato na. Ay, asino mat nga taday ti agtuk-tuk-tuk kat alas 4 pa ilaang ti agsapa. Agriin ka ditan. Anyat urasan. Ni Auntie Nena mat gayam. Ay nawaw, anya nga tati ibaga na aya. Apay adi mo lukat ang timidaw. Umayan auntie, mabitlaang. Ay, anya ti masapul yu auntie. Anyat urasan, ngam di ka pala na rin dita. Ay ko auntie. Kasla anak da katibak nang iti kastangar aramidam. Napuyatak ngamin idi rabi ta inaramid ko ti research mi auntie. Nagadulakit din arason mo. Jak kayat ti kasta. Jak kayat ti maaldawan aburdal. Anya? Saan anasaya at isturbuan dagiti borders tayo bakit? Ay nawaw,
Apay manan amakibiyang ka, kat ka nakakmat dayjay. Gabuta ka nakam, kastamot tan taramidam. Kapilitan tadidamot ammo timang disiplina iti bagbagida. Kun may sa, masigsikuranak ang makakit-kita nga aldaw ti panagrinda. Kasalungay, nun napuyat da idirami. Ay saan ko naparikot dayta? Ay nako, agbain kamot Uray ka nakampay da kita. Agbay bayad damot itiabangkan ka. Aguray ka. Apay nga isakit mo launay dayjay arot, Gaputa si katayan ti bidot, bakit? Saan lang anirot ti ka nakam anang aramidam iti kastakad? Pasensya amlatan ni antim nena, rot, kanakan. Makauma mat ti ugali na, Uncle. Isungawan ti agbayag akanakan na titoy. Tamadi ti ugali na. Pasmado tingiwat na. No agsasao, kasla saan kaming agbaybayad iti abang ditoy. Feeling na laing dadyang antiyo. Nagalas ti ugali na. Awantal na ti panunot, taurean niya nga oras kat adadita nga agungunget. Nakunampay, kasla saan ngamin nga agbyag, no saan nga agunget iti may sang aldaw. Iso day jay, ipirbirok na ti pagungungtan na. Nene, nantiyo na yan natin si Mangpat. Di mo latan ibagbagakin kwa natin nagsaritaan ta, what? Wen, Uncle, di kay madanagan, ta saan kay nga ipulong. Sa nalalapit na 2026 FIFA World Cup, wala pang isang buwan, handa ka na ba sa Nay, apay akas tatibadom si Karot. Apay ka di, ante. Apay ang nagbestida ka. Sa dino ti papanamaya. Saan mo't Domingo itakad? Adda klase mi ita, ante. Adda klase yung amkas tatibadom. Ay nawaw, disente matiin suot ko, ante. Saan mat arivili? Ay mangibabain ka mo. Anya? Inton sumarunaw. Pilyam mo't ati maibagay kan ka. Saan kayo ang maawatan, ante? Jak amo, no apay nga agraman kawas ko kat pagpupudutan nyo. Umapal kayon samat. Siya. Umapaliti kawas mo. Saan Apolos? Agraraman kakit diya. Adda na patag nga ibagakan ka, Estela. Anya ti ibaga manang nena. Bagbaga ang matjay anak mo Ay nawaw, apay ni Rot manang. Hay, jak magustuhan tikas diya pa nagbadbado na. Ha, Sana bagay tikas diyay. Kunamlan asino abaknang. ti kadibistida na, ti dakdakamata manang nina. Wan, nagalas akit kitaan. Saan ang maibagay kan kuana? Kan may sa, kanayon ang maaldawan jay anak mo. Di na amo ti agreeng iti masapa. Ha, ay kwa, amangan met no adda report when no research nga inaramid da iti pagadalan manang. Ay uray pay, saan ang nasaya at tikas jay nga ipakpakita na? Bagbaga am day jay Apay akas jay ti ibagbaga ni Antim Anena. Maaldawan ka kanumat abumang bangon. Kun nagalas ka na ti kawusmaw. Jak amo iti day ta akabsat mo, nanang. Nagadulakit ding amo na. Nagadu adil-dilawan na. Siyempre, adu tinaskan nga aramidak iso amapuyatak. Kan maysa, disente matibistidak. Talaga laang adakas ti ugali day di abakit. Amangan met no. Di nakpagpanunutan iti dakas, nanang. Saan lang asyak ti kaanakan nang agrik-reklamo iti ugali na. Adu kami. Oray sa ludsudom ni Kasinsin Angelo. Kat, kasano nga ruden day ta anak ko. Umakarak, nanang. Jak kayat ti agnaad iti ayan ni Antinena. Awan ti peace of mind ijay, nanang. Kat, adda nga rud pagakaram anak ko. Adda umakarakon. Tadyak kayat ti kaaruba apasmado tingiwat na. Kan kasla ada bagbagtit na. Anya nga ita, pimanaw mo't laing ni Ruth. Anya kumangay kanya. Sa anak nga apektado, Jeffrey. Agbalbaliw ka man ngamin, bakit? Dahito pa nagsasaom ti makagapo. No apay akadwan ka dagiti kakaanakam kat gumura kain ka. Ay, agtal na ka man. Ikam ngamin iti preno tangiwat mo. Di kag balin na kontrabida iti biyag ti sabala tao. No awan mo dagas nga aramidan daken ka. Ay, agtal na ka di tawon now. Di mo amot ti makorektar. Apay ngamin akorektaran nak. Tapno ibagakan ka. Saan amasapol nga aramidom na ita
Taamok tar aramida! Pimanaw ka matgaya man itayan ni Auntie Nena kasinsin. Wen tadya kun maanusan ti ugali na kasinsin. Inaramid naman kan ti inaramid na ka na kami ite. Talaga nga awan ti pagbaliwan ni auntie. Baknang ngamin kasinsin. Iso akas dyan. Good, anya ko maitan ubak nang. Agbaybayad akmat iti abang ko O galinan ti kas dyan kasinsin. Nanayunan manan ti kaanakan na agumurugurakin ko ana. Kasla ada bagbagtit na kasinsin. Anya? Sikawit. Kasla ada bagbagtit na kunak at agbirbirok iti pagungungtan na. Agasem manday ta ginatang mo. Iso ti isuot ko inton reunion tayo. Isyak mat ngay. Ado mo ti kawas mo dita. Ano sampay laang dagijay Kita amangan numapan ka manin makireunion. Kat kumkumpurmi man ti isa usawang mo ijay. Sa anak mo't nga agsaukat, no awan makagapa. Ikam ti preno tangiwat mo. Di ka man ngamin agpakalaing ijay. Preno mo't nga ibagbagam. Una, tamangan numalipatan manan. Naimbag pa jalugan at da preno na. Tangiwat mo ngay mat. Among si ka Jeffrey. Di ka nagkalintagan. Tanalawag mat asikat ayan tibiddo. Isu nga ato ti gumurakan ka. Makireunion nga tadaan ti Nena. Dahil ti jak amo kasinsin. Wen taama nga no umayda kat pagpupudutan nakmanan. Saan lang mat asikat ti kaanakan na pinagsasawan na. Ado tayo. Ha? Ay nawa. Kasinsin. Makitkita mo ti makitkita. Daan ti Nena matday chay. Mapantay ti kusina. Taamangan numakita data dito. Kat anya man ti may baganang. Di mo ipadlaw nakita ta ida. Angelo, kanakan. Ay, awanin kasinsin. Nakita na kon. Paumayan itayanta. Sikan ti makaamo makisarita kan kwa na kasinsin. Mapana kon iti kusina. Bye! Ni, kasinsin. Di nakpanahon dito yan. Kasinsin raw. Kumusta ka mutan, Angelo? Nasaya atlata mo, tante. Anya nga minang tinalam akursaw? Agriculture, ante. Ay nawaw, agriculture kunam? Huwan, ante. Apay nga agriculture pa ilang. Isu nga rod mo ti kahit ko, ante. Di kumamot social akurso tinalam Tapno adaganas mo nga agad adal. Anya? Nalakalaan ti agriculture ka. Saan mo ta, ante? Nagmulmula kayo lang no agriculture, saan aya? Agmulmula lang. Oho, nakangaganyo mo titiday ta, ante. Amo ka, ta siyempre, nalaingat. Diyak amo ka ta kayo, ante. Di yu amo titangtang abon niyaw. Hi! Kim Chu here! Tara, gumawa tayo ng Belize account. So, just download the Belize app. Kat, anya tinagsaritaan nyo kini Antem. Antim lang, ah. Apay ngamin adi mo intarayan ngay. Makapaasar ti ugali na kasinsin. Kita kasinsin. Umad adayo dagiti kakasinsin tayo adinildilaw na ide. Deserve na, ah. Awanan ti mayat makitugaw ken kwa na. Anya ngaminan ti imbaga na kang kaitay. Ti may papaniti kurso kasinsin. Diyan kumakano sosyal, tinala. Anya? Saan lang rin ta? Nalakalaang kano ti kursok, tagmulmula kami laang. Ay, talagamat ni ante. Awan ti ustong, no iso ti kasangsango. Naku nampay kasinsin. Ipagarup na siguro nga iso ti kalalaingan. Anya ti kunam nanang? Makilugan tayo kanaw kani Antim Anena, kunak. Ay nawaw. Asino tinang ibaga? Ay kat isua. Ay, jak kaya ti makilugan kadakwada nanang. Awam mo daddo maapagluganam. Wanaw, ag-tricycle ka. Kay kayat ko pa'y ti magmagnangam ti makilugan kadakwada nanang. Saan abali ata addaak mo't akadwam anak ko. Basta, jak kayat nanang. No kayat chu, da kayulatan ti makilugan kadakwada. Narigatan, amangan no makilugan na kat adaman ng dilawon na dita. Isupay apagsakitan tinakam. Apayakas jay, liklik-likan dakmut dagiti kakaanak ka. Ha? Naglemeng damo nga may idisimbang put kami.
Numakitugawak mo't kadakwada. Pumanaw da kasla sa andak anakita. Ay, kwa manang. Ibagam man kanyak no niya ti makagapo, Estela. Ay, tangiwat mo kanu nga main manang. Ay nawaw, apay tingiwat ka. Anya ti parikot itingiwat ka. Pasmado kanu nga main manang nina. Anya, Jay daduma, ibagada pa yan akasla ka kanu agbagtay. na sa anak abagtitan niya. Agong unget ka kanu nga main nga ura awan mo't makagapaw. Talaga mo't dagita at tao No ada makitam, di mo nga minan pakibibyangan tapno saan agumura dagiti kakaanakamkin ka. Aglugan kayon, tagrubat na yun. Ito'y pa nga agururayak dito'y. Wan, umay kami! Sipot simbang pweta, kat di ka matin makaisang bakit. Wan atama ditiriknak itikas di nga ipakpakita dagiti kakaanak kaklakay. Basol mo matlang no apay akas jayda. Basol mo no apay nga adayo tirik natakin ka. Nasayat nga raw aliklikan da. Didak pa yan kasarsarita itay. Madanagan dagi jaya sigurado. Amumat akabutang da ka. Anya kumangay ti pagdanagan da. Sa anak mo't amang mangan iti tao. Oray asino mat No managdilaw ti may sa tao, talaga aliklikam. Oray sika, kastama ti bagam kanya. No kayat mo amaya si dagtirik na dagiti kaanakam ken ka. Agbalbaliw ka. Wan, kaanakam dagita. Ngam addalat ta kumamot ti limitasyon mo. Iti kasta, kat saan amasair tirik nada. Ay, nawaw! Kontrolam tingiwat mo. Di ka agsao iti makapasair. Ngamin, di sao ang naibalikas kat saanan ang maibabawi pay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Nanood ka lang ng maikling drama, kumikita ka na? Totoo ito. Sa app na ito, walang kailangang i-subscribe, walang kailangang i-unlock na episode, walang kailangang imbitahang kaibigan, lahat ng reward diretso sa account mo. Walang tigil na panonood ng sikat na maikling drama, kumita at mag-withdraw ng walang hassle. I-download na. Kulang sa funds o may emergency or kailangan ng agad-agarang pera. Huwag ka na mag-alala, andito si Credit Cash. In just 3 minutes, approved agad ang loan mo. Hindi tulad ng mga ibang loaning apps, ang dami pang requirements. Kay Credit Cash, isang valid ID lang ang kailangan. Napaka-convenient, di ba? Sa Credit Cash, mapapahiram ka ng up to 10,000 pesos with only 0.02% interest rate. Kaya't kung may pangangailangan, huwag nang kabahan. Mag-download ka na ng Credit Cash.